lotshani ngilotshisana noke kuphila kufikela khona leli phimbo elihleli kaVusi Nanas Skosana umusi Namhlanje kuza kokwazana ikomo yana siyagwaza yasilekinya wanga icapital akuthatha amathuba endoda sichoko lesi kuhlari bakwethu ngiyanamukela ehlelweni namhlanje isihloko sethu ukuveza indaba. Hey, abantu bayajola ngifuna ukuthi sihlalise ngesikhethu. Angitsho amalanga lawo umuntu uyaconga emzini bese ajole bese bathi uyangena uyaphuma uyalala uyangena uyaphuma. Thina ngeSindebele namkhala ngesikhethu umuntu akavuyela ungena emzini bangamazi. Akhe ngihlathulule ukuthi ngesikhethu isebenza njani. Ngesikhethu nawu umuntu nawulisokana khulukhulu la umseko wakayivisa indaba. Nawulisokana ngeSindebele waqonywa emzini sele ubona ukuthi ufuna mhlawumbe uconyiwe ufuna ukulala khona mhlawumbe nokucocisana emzini loyo. Ngesikhethu isokana alithatha umuntu azakhambe nawe ekhabo yasila. Ngesikhethu ngeSindebele umnazana ulala isokana lilala ekhabo lomnazana. Ngamanye amagama vane sithi umsana uyavusa olisokana liyavusa. La uvusa lokho umuntu wembaji usuke ekheni uyolala ekhabo lomntazana. Umbuzo ukuthi na ungafika ekhabo lomntazana wathola bakhona phethe isibhuku la kubona ungene bese uyakubetha uyokuthini athela ngicabanga ukuthi ngitsotsi besakubulana lakuhlala ngomkhondo. Angisho akwazi ene awuyi ngekhwishini awuyi ngedani room uyafahla uye emakamreni uyangemva bathi uyakudala bese bakubulale urareke. Isijama sikufundise ntwana wethu ukuthi isikhethu sisebenza njani. Ngesikhethu nasele uconyiwe emzini ungakhohlwa ukuthi thina ngesikhethu umuntu akanalungelo ukuthi akhamba jola ngena phuma jola akhana phuma khana waconywa uyazimisela uthola intombi uyasuka ubiza umnakwenu uyakhamba nomnakwenu nemzini nifika nihlala ngaphandle niyathokoza. Ngithoma ngokuthokoza ningene bese banamukele bese ke umnakwenu nguye ukukhulumelako mhlambe athi umnakwenu athi sizokuveza indaba. Nokuveza indaba yipi yokuthi wena uyajola emzini abantu uconyiwe. Kanike-ke sekuphuma ngabantu balapho ke ngasikhathi ke bazobuza ukuthi uzokuveza indaba ubone bani bese umnakwenu uyakukhulumela ukuthi hawa isokana lekhayeli libone umntazana othize uDlamaga namkhala libona uSiphenge namkhala libona uNcema lizokuveza indaba. Kuba yini uveza indaba? Uveza indaba ukuthi nangabe bakubona uyangena uyakhukhutha bangagijimisi. Ngoba kwethu umuntu la uphumela la uthi usekhaya uthi uphumela ngaphandle uthole kunomuntu ongamaziyo ungamlimaza ngitsho osicabanga ukuthi ngutsozo lemloyi. Ngelilanga uzangena bakubambe bathi sibambe umloyi babiza umphakathi uyokuthini. So kuvezwa indaba ngeSindebele umuntu uyatsho ukuthi yena ungowobani ungawosobani bese mhlambe kutsho ukuthi ekhaya pha lokho kunomuntu ahlekisana naye bese wenzela ini ukuthi bangagijimisi. Kodwana akutsho ukuthi nase uveza indaba soyangena uyanothisa nekhwishini lotshani mokho lotshani. Hawa uyaveza ukuthi la kungenzeka bakubone bazi ukuthi awukazi ukweba awukazi ukuloya kodwana kunomuntu ozomgeriyela ekhaya pha uveza indaba. Sikhethu leso okhunye ke ngingakuhlathulula kuhlawula angithi uveza indaba awungasikade wena awukabi nokuthatha so wenza umntwana ekhaya soba nomntwana ekhaya. Nawuba nomntwana ekhaya wena kumele uhlukanise imewani. Nawuba nomntwana emzini lo ovezekiwe indaba bazokukhamba basomlando kwenu ekhaya ekhenu bafike kwenu batsho ukuthi inja abathi umuntu ungizwe kuhle mlaleli ungizwe kuhle mbukeli abathi umntwana ekhaya uwenza umntwana ekhaya emzini ethu bathi inja yala ekhaya idla amacala ngamagama wena inja kuba yini bakubiza ngenja awukathathi boweba uyinja udla amacala bese bakwenu ke bakubuza-ke bathi sibereketshana uyabaza abantu aba and people bakwethu into engayiveza kubuhlungu ukuthi kade bakubiza mase bathi uyabaza abantu aba ubacale
uthi ngiyabazi bathi okay kulungile abasabuza ukuthi baletha umlando batsho unomlando umbelo kathi bakubiza bathi yabazi abantu labo bacawuthi ngiyabazi bathi bakwabantu uthi ngebakwandala bathi kulungile msanafuyele kuvumela bese kusho sowuvumile yabona ukuthi ibudisi mhlambe ke uyamazi mara lahlukana bona ke sebayiletha kuwe baletha sebayiveza ngathi wena uvumile lani ke kusuka lapho ke bese bayasho ukuthi ke niyahlawula na uhlawula uma uthi ke siveze la kunendlela ezihlukahlukene zokuhlawula abantu abadala ngasikhathi la kumele uhlawule bathanda ukuthi bakhuphule umnotho bakubiza imali enengalo bese bathi le enye inkomo embili zokulobola amagama bayakurogela ukuthi khipha le langa uyamthatha sizokafela inkomo embili mhlalo uthathayo langa udlala ngayo zokukhamba udliwe la uhlawulileko ke bakwethu akutsho ukuthi sokhipha amalobolo kancane akutsho ukuthi nase uhlawule ukuthi mhlambe ubhadela umntwana ukuthi soyangona la uhlawulako uhlawula umuzi wena indoda umuzi lo ekhaya apho ukuthi wena uve nomntwana ekhaya ungakamthathi umntazana ngabakama ukhiphe umntazana ebunazaneni wamfaka ebufazini ungakamthathi ungakamloboli abantu abavuthweko wena uthi uyahlawula bathi asihlawule sibawulobola lapho kuyakhiswana umuzi onawo wani uyahlawula namkhana uyalobola na mbukeli asihlangane esicephini esilandelako ungakhohlwa usubscribe ukalela ibutton usubscribe uthi nami ngihona ukukhuthala ngikwenzela amavideo ungakhohlwa lokhulumako nguVusi Nanas Skosana sikamuzi umusi Namhlanje kuza ngokwazana ikomo kaNanas yakwaza yazi leyo ngayithaphita kumathumbe endoda mina ngimuzwela kwangoma mara kwaligidigidi sekenza ngochaha umahobane kalombe asihlangane esicephini esilandelako